Pozdrav raja moja. Evo me na Baušteli. Ovo vam je novo naselje u Olmu. Poviš grada Luksemburga. Ima ovdje novo naselje, se pravi veliki broj kuća. Veliki broj se kuća pravi ovdje. Samo moja firma ima momentalno 8 kuća. A imali smo, još što smo završili, preko 20. Ogromna je Bauštela. A ima sigurno nekih 200 duluma u komadu. Ma i više. To gradi Pont Logement. Državna ustanova za stanovanje. Puno firma ovdje ima, pa malo ću vam snimiti. Ono je dole sve završeno. Ovo već se gradi preko... Gradi se preko 3 godine. A ima još sigurno 3 do 5 godina da se gradi. Dok se kompletno naselje završi. Ovo su neke od završenih kuća. Malo ćemo proći Bauštelom. Sve se radi po savremenom sistemu. Ovo su drvene fasade koje se rade. Ovo je parking. Ovo ti je više milionski projekat. Ono iza onoga šljunka, to sve se također gradi. Evo, ovo je moja firma radila ove ovdje. I ja sam radio također na ovim kućama. Ove 3 kuće. Ovo je već neko uselio u ovu ovdje kuću. Ima još par kuća što su ljudi uselili, što im su se završile kuće i uselili se u njiha. Evo ovdje 2 ploče su urađene i to će se isto montirati. Vidite, montažne kuće radimo. Ovo je samo jedan dio. Ovdje gdje se ja nalazim. Evo, ovo smo mi radili, moja firma. Evo ove ovdje 3 kuće.
Evo i ove gore njive, to će se sve raditi kad se ova strana završi, prelazi se na gornju stranu. Pogledajte kako je to lijepo. Drvene fasade, drvene letve. To će se srediti, prilazne puteve i sve to asfaltirati kad se završe radovi. Ovo vam je moj posao, dragi moji pratioci, što radim. Evo već skoro 1,5 godine, 15 mjeseci. Prije sam radio grube radove, zidanje, šalovanje, izolacije. Sada radim montažne kuće i ostale konstrukcije od drveta. Što je puno lakše zaraditi sa drvetom nego sa betonskim blokovima. Živi i zdravi mi bili i vidimo se u narednom videu. Pozdrav od Bosanca u Luksemburgu. Ćao!